Bese kusele nje idlanzana lebantu kwekuthi likhone kwewela ehekeni lelibombo. Lokho ke kuphambana naloku bekusolo kubonakala emalangeni lendlulile bantu balala busuku nemini bafuna kwendlula. Leli heke ke lilesithathu kulawo lamatasatasa velonke. Livalelwe ukuthi kuncishiswe kwanza kwebantu. Kepha ke kuhambisa lokusamafushana kwetimoto naletinye titsingo letimcokwa emaveni langaphandle kuyavumeleka. Ipost eyesithathu ngobukhulu kuwo wonke amaport akhona la eSouth Africa ingeyesibili ngokuthi ama-land port of entry. Sizeke lapha ke njengoba ke uPresident bekhulumile izolo ukuthi siyawavala amaborder ethu ngenxa yesimo se-COVID-19 esikhona, ngoba sibonile kwenzeka isimo sokuthi bekunabantu abaningi ebese begcina beba lapha eborder post bese kwenzeka lento yokuthi i-COVID-19 corona bese ihamba ngokukhulu ukusheshsha nanokukhulu ukubhebhetheka. Esikutholile ke lapha ukuthi ekseni namuhla sivaliwe iborder post, sekuvulwe only for izinto ezibaluleke kakhulu. Njengoba ke avaliwe maheke titetibe li15 enyangeni yendlovana, bantu labewela ngalokungekho emthethweni batawukwanza. Lisekela lendvuna yelitikoleta sekhaya indvuna Nzuza ihambile ke yaya enzaweni lehlaselwe kakhulu ngulokweca ngalokungekho emthethweni embuzini. Siphephile kunene, tindzaba te-SABC ehekeni lelibombo eMpumalanga.